Dhansari constituency kaparlo Himari Bey arongamikar Enuising Bey sericulture sai kamalong pen Ingki kaprangreng abidis uri and pen mesten ali kachepangcho po sericulture sai kam asai patum arjulongsi ahem an humri dam pen Ingki kaprangreng asai an se ke claim thujia phan aning kirung dam thu Enuising Bey alangli kedam tang penang ananing kampen Ingki kaprangreng asai claim pen methang ahem arit chelang pon bomlo Last of his sericulture asai kamalong pen bidi sore seke lapen kinangjia sonamong kido anta sericulture asai kamatom pen pipa jerdunsi pinyarni methanga keng pen kachar jabi lapen kyong dungale kachepalo Himari berong sido Nanti nang laso Ingki kaprangreng komentu ningkan peno. nili ke Ingki pangreng ke akisara kahi basi pangreng bong tami hala so ke kichu basi pangreng chot sta nono bang ke nil tumang non mathalo la son kali mane hithi longta la son Ingki oke ke jorta mane dorsi uni la anam da du pu mathasi nili tum chuning pen bang ke nili tum pangreng asap omu chalo the ladak nili tum agriculture department pe nili tum kirap ta longlo athe dak Ingki an ki mesot kali la kisaru pula kinchor rong e si la sia lige du pusia lang tum than sin tum e lo la penana ko bang ke aklim thi heklang ni tum nono bang ke la Ingki an ki mesi ni tum chiri thompison e si ni tum tuning ben si cheng lo tuning ni tum kontel si so se tuning mane la okdet ni tum ke long la pena hom ta jor ni tum ali long lo tuning ke ni li kan si ke pangreng pen ni li suri trok si ke ben ke long lo la se pen pining a ko cheng thulo pining da ko claim thulo pining bang sta ni tum non pena batai plian chok lo ke pangreng mane chawe pli lo asela chawe ke thong pangreng banil tum hala so bang ke suring ko pholong lo la penon ti pangreng bang tani tum la son lo ni tum agriculture office long sini tum achili nam dam ati nam dam lo pharupli nam dam lo la so pen tum pangreng penon chi theklong teng ni tum suring ko bag long sini tum ning chi thedu simadu tame Ingki pangreng bang ali du pu bang sini ma thadam la pen ningding unanji Ingki pangreng ke la pen dakidugo po kam gali mane chiklu jonang bong besi isang pangreng ke judet ti la si chiklu yon mesi suring ko ke long bulotang te madu same claim ta me la ke ali du sini ma thada Nanti jangan tumhan sericulture mane sarkar ba hin bana tumhan ko piaso na kera nane tumhan kelong tangge kerab long lo non kedam tang ningkan stamil tum la tangkas tamil sartum nang rab lo la pen ako nang kerab du thulang la rek ta nang pilo la pen hala du thulang tre tami krihnian train nang pilo Ingki subi phan la pen ta ko hon ke jeng training tami na hang lo pen ki an ki ko son ma ke pangreng ne ko son training na hang lo ni pli tuning aning kanil tum je song song se training sartum na hang se dun lo hon ke jeng amesin tami tum long lo la pen te Ingki hom la ki hek siksak ong pusi iri su etati pusi la Ingki hom ke he ka phanta me isi nuke ka sonang pido la son ni tum kerab long lo Karibiang long along ke atokan no along ta Ingki kaprangreng atum do sita me lapuson se ke en lapen bidi sore ke en pen ke klema bang phubang phiatum jumpik amlang lasi sericulture sai kamalong humri pen Ingki anarong mate khinjor arong aklim lapen kopi koposon pensi kaprangreng nangjima lahaya puthak sericulture sai kampen sideng ponsi Karibiang long pen ang tanalong an sita me labang so puthak kapang chengjia phansi kamatha pon pusi jagat rabha extension officer pen pachini ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম যোৱা বছৰ আহিছিলোঁ Enuising Bey Himari Bey গাঁৱত আমি ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আহি পেলাই দেখোঁ তেওঁ খুব এক্টিভ আমাৰ তেওঁৰ মানে কাম কাজ দেখি তেওঁৰ পলু পালনৰ প্ৰতি যিটো উৎসাহ সেই দেখি আমি খুবেই আপ্লুত হৈছিলোঁ আৰু সেয়েহে আমি মোৰ কলিগছ লংকি টিমং বা আমাৰ এডিএছ ছাৰৰ লগত কথা পাতি তেখেতক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি আমি এই বিষয়ত আমি আলোচনা কৰি পেলাই তেখেতক আমি আমাৰ সেৰিকালচাৰ পলু পালনৰ কাৰণে যিবিলাক সঁজুলি লাগে সেইবিলাক আমি ৰেকে হোক বা ৰিয়াৰিং ট্ৰে হোক বা পলুৰ কণীটো সঁচটো ক'ৰ পৰা পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহি পৰে গতিকে সঁচৰ কাৰণে আমি এইটোক আমি যৎপৰোনাস্তি আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ য'ৰ পৰা নহওক আমি নিজৰ প্ৰডাকশ্যন আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি প্ৰডাকশ্যন আছে সেইখিনি দিয়াৰ উপৰিও
বাকী সময়খিনিত আমি বেলেগৰ পৰা গুৱাহাটী হওক ধেমাজি হওক শিৱসাগৰ হওক বা কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হওক তেনেকৈ আমি পেলাই তেওঁক মানে আমি সঁচটো যোগান ধৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে তেওঁ কণ্টিনিউ কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমি হেৰিও কৰিছিলোঁ ট্ৰেইনিঙো দিছিলোঁ পলু পালনটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিলে বেছি প্ৰটেকশ্যন হ'ব কেনেকৈ কৰিলে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা তেওঁ হাত সাৰি থাকিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ট্ৰেইনিংবিলাক আমি তেওঁক আমি যোগান ধৰিছিলোঁ লগতে আমি এইটো হনকেজেং যিটো সূতা কটা ট্ৰেইনিং সেইটো আমি দিছিলোঁ এতিয়া আমি ভাবিছোঁ এইটো যে সঁচটো আমাৰ ইয়াত অভাৱ গতিকে সঁচটো যাতে নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰি আৰু ইয়াত বহুত ডিমাণ্ড গতিকে এই ডিমাণ্ডখিনি ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে তেওঁক আমি সঁচৰ কাৰণে সঁচ উৎপাদন কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আমি তেওঁক ট্ৰেইনিং দিম তেওঁক বুলি নহয় আৰু বহুতকে আমি ট্ৰেইনিং দিম সেইটো ট্ৰেইনিং কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সঁচ সেইটো তেওঁলোকে নিজে কৰিব পাৰিব লগতে আনকো সঁচৰ যোগান ধৰিব পাৰিব তেনেকৈ আমি হেৰি কৰি আছোঁ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আৰু 2 দিনৰ ভিতৰত আমি সেই ট্ৰেইনিংবিলাক আয়োজন কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমি যোগান ধৰিম Kaike kipi pon bom aing kia an pen sericulture pen kipi khenjor arong arbo bangke ningkreng barla ta arbo chimit mi lasila bangso theng pi arbo pen jongsi ingki pangreng I pulote mesenale kilong japhan awar saido lasila bangso warsai kachuen pen karbiang long angkang pi ingki ka pangreng aning ki hang abang phubang phiatum ta sericulture sai kamalong humri dang pen seke la pen kerabason kacho deng pen ki ongdung ali kachepalong japhan sericulture inspector longki timung pen pachini po nang itum khan da ke thai pot la pena pinjasmet bani libang ningrong pi khangjang athema ai tumi inki ka chupang ring pen istami alang lipanan ali chupang thapon thaibang lo jasmet ke itum kachini kenang sot ili arling tumbang inki ka pang mustame badu ta mana son thot alang lipma son mana ali ka chipadu tum thapon lela te bonstami non tum pen thapon lo pena ansame non bang aphrang mang bomlo je inki pangreng pen same tum penang ale do bang kachini bang dolo non bangke tumla bangke ningkarong pe khangjang lo ben tum ansu se ko kachuni ri thukang tum mala puno je ili inki ka chupareng tum do ana phan same nangni tum ansu se ko ke claim pangjang ponje phan lapen isi large scale mane ket hedung an nang tum la bangke claim ponje phan la bang chuni ri pono lapen kenang jia son an ke tum department pena na dunik po inki achili pendang lok inki an kincor pendang lok itum kopima kenang ji ala inkia beleng punon tree punon idi itum han tum napipon bola bangke asi non alang itum semendak itum ke bang pen thairamong gela pulo alang ni phantum ge kachini ge ningkan sia phrang pen lo samai pinia ni analang tum lapan ke cepaduk pen ciklo janang pong pen stami ang tum lapan ali cepaduk pon lo non tum pachini pontung alang itum non lak pareng boma inkia chili la bangke office pen kecuan la bangke Faroflianam alang tum pipen ingke chili chomaneglo temustame non alang litum ka chipaduk pen non dak theta mon je ingla so farofli alang tum ka invest pen alang tum mane suring koya barang tum ale long pon labang isi kimesen alam lo pen thi hega por pen isi kom hek investment pen itum ale ki ong dung theklong la pen kom hega por pen labang ke tum ingki pangareng pen tum chini ponong pen bangke la sini li putha chuning pon thungtung je kado kawi phan sme ingki pangareng jasmet la ara dona phan nang tum jong sining hang plong la bangke office long wang non nan tum na bangke bidisorang thaloni pun tamba apa